kupata watu wanaenda wapi? Shetani. Kwa hiyo huwezi kufanya kampeni na mtu ambaye hauna vikao naye mara kwa mara. Kwa hiyo unajikuta unafanya kama unafanya kikao na unafanya kampeni na mtu ambaye unajua kabisa kwamba hii kampeni ninaifanya na mtu fulani. Na ndio maana kwa Ayubu, baada ya Ayubu kuonekana kwamba Ayubu hawezi, haleluya, kuonekana kwamba Ayubu hawezi kuzuliwa na kitu chochote. Ayubu hawezi kuzuliwa na kitu chochote. Kilichofanyika, Shetani alimuomba Mungu, akamwambia Mungu, akamwomba Mungu. Sasa alimuomba akiwa wapi? Alimuomba akiwa kuzimu. Kwa sababu ili ninalokuambia ya kwa Shetani alikuwa ni nabii mkubwa. Alikuwa nabii mkubwa mbinguni. Kwa taarifa za utukufu wa Mungu, Shetani anazielewa vizuri. Wakati unahangaika kutafuta namna ya kupata wokovu ndani yako, jua ya kwamba na Shetani anapambana kupata akurudishe kwenye mikono yake. Na kingine ni kwamba Shetani hapambani na mtu aliyeanguka kiroho. Shetani anapambana na mtu aliyesimama kiroho. Na ndio maana leo siko automatic kwa ajili ya kuhubiri. Leo niko automatic kwa ajili ya kufundisha. Nataka nifundishe, yani niwaelekeze namna ya watu kusimama kiroho, kwa sababu kuna watu wengi wameokoka lakini hawajasimama kiroho. Kwa ili upate kusimama kiroho, lazima uenende na yale mambo yanayofanyika katika ulimwengu wa roho. Na ndipo utapata kutembea kiroho. Kwa sababu hivi tunavyokuwa tunaishi, mara nyingi sana hatuishi kiroho. Tunaishi katika mwili. Na tunapokuwa tunaishi katika mwili, ndio maana tukikutwa na madhara makubwa. Wachawi kutuijia, ndugu zetu kutuloga, familia na familia zinagombana, wanawake kugombea wanaume, wanaume kugombea wanawake. Ni kwa sababu tunaishi kimwili. Lakini mtu anayeishi kiroho anawahi kupokea maono ya kwamba liko jambo linakuja hapo nyumbani kwako, inatakiwa uwahi kulizuia, kwa sababu unaishi kiroho. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja, wewe unayenitazama sasa hivi, kwamba ili uishi vizuri katika ulimwengu wa roho, lazima ufanye jambo lililo kiroho. Maelekezo ni kwamba unapomwona roho, unapofanya dhambi, pale kunakuja nafsi mbili. Haleluya. Amen. Nisikilize vizuri hapo. Unapofanya dhambi, kunakuja nafsi mbili ndani ya mwili wako. Nafsi ya kwanza inakwambia fanya tu, hamna shida. Tena inakusisitiza na kukushauri, fanya tu, hamna shida, wewe fanya. Hamna shida, ni mambo madogo, wewe fanya tu, hamna shida. Inakwambia ni mambo madogo. Hiyo ni nafsi ya kwanza. Nafsi ya pili inasimama kutoa maonyo. Haleluya. Inasimama kutoa nini? Maonyo. Ina maana inaonya. We usifanye hivyo. Hivyo ni dhambi, usifanye hivyo. Usimuibie, na yeye hana kitu. Si nini? Usitembee na mume wake kwa sababu na yeye huyu ni mume wake. Kumbuka na watoto. Yaani nafsi inaongea kwenye mwili wako. Wakati ile nafsi inaongea kwenye mwili wako, inaongea ikiwa inahitaji uponyaji juu yako.
Sasa wale watu wanaotembea kiroho ndio huwa wanakuwa watu wa kwanza kuzisikiliza hizo nafsi, sababu hiyo nafsi inakuwaga nafsi ya kwanza kuja kukuambia kwa unamharibia jirani yako, unamkosea jirani yako. Nafsi inakuwa inazungumza ndani mwako, tena ikikushauri inakwambia, wewe si umeokoka, kwa nini unamharibia jirani yako? Wewe si umeokoka, kwa nini unaiba cha jirani yako? Wewe si umeokoka, kwa nini unamnyima pesa jirani yako? Wewe si umeokoka, kwa nini unamnyima chakula jirani yako? Hiyo roho iliyomo ndani mwako ni roho huwa inakuwa ya kwanza kufanyeje? Kukushauri. Haleluya. Kwa sababu ile roho inayokushauri ina maana ndiyo Mungu yuko ndani mwako. Sijui kama nitakuwa naeleweka. Niko kwa Ayubu. Ayubu ni nani? Mwanzoni tumesema Ayubu ni nabii wa Mungu. Tena ni nabii aliyemtumikia Mungu kwa roho na kweli. Kwa sababu hakuna nabii aliyepitia maumivu kama huyo. Tulimuona nabii Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, alipigwa mpaka kuuawa. Lakini Ayubu alipitia magumu, ambaye alipoteza kila kitu, watoto, mama, siji nani wote wakaangamia kwenye nyumba ya ndugu yake. Kila kitu Ayubu alipoteza, mbuzi nini, kila kitu Ayubu alipoteza. Kwa tunamwangalia Ayubu kwa ni mtu ambaye alipoteza kila kitu. Lakini wakati tunamtazama Ayubu tunamtazama ili tujifunze. Kumbe yako majaribu mengine yanakuja kwa sababu ni Mungu ndo karuhusu. Sio kila jaribu linalokuja kwa mtu mwenye imani, kwa mtu aliyeokoka, ya kuwa ni shetani ndo amefanya. Hapana. Yako majaribu mengine Mungu anaruhusu yamkute mtu ambaye amefanyeje? Ambaye ameokoka. So kwa hiyo kitu ambacho unachotakiwa kufanya wewe, mtu ambaye uliyeokoka, unapopokea jaribu, cha kwanza hakikisha usimtoe Mungu kwenye kinywa chako na kuanza kulaumu, Eloi, mbona umeniacha?